25 na sat u skladu sa zakonima Europske unije, prodajemo u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji i tako dalje, želimo biti alignani s tim. 25 na sat, ko da voziš običan bajk, ne trebaš vozačku, ne trebaš registraciju, ne trebaš ništa. G62 dolazi 25 i 45 verzija i G63 dolazi samo u 45 verziji. Naravno, najzanimljivija je 45 verzija, u Hrvatskoj 98% ljudi kupuje 45 verziju. Znači, po čem ti možeš vidjeti 45 verziju u odnosu na neku drugu su ti ove fancy felge. Wow. Vidiš, dok G62 recimo ima standardne felge, koje čak za, obzirom na tvoju kilažu i slično, ja bi možda čak toplo preporučio G62, pogotovo u ovoj situaciji gdje možeš uzeti G62 koji je otključen na 45. Prije nisi mogao i bilo je jasno, ideš na G63. Znači, postoje 3 različite veličine, tebi definitivno treba size large, ali ajmo mi tebe sam još brzinski da objasnimo, onda ideš na vožnju. Znači, bike kao bike je as good as. Znači, mi kad smo razvijali G6, mi se nismo htjeli natjecati, niti bi to bilo pametno protiv Mercedesa, Audija i BMW-a u svijetu bicikala. Znači, mi nismo htjeli doći reći Grape je razvio bike, to je bolje od Specializeda, jer ne možeš, niko to neće prihvatiti. Specialized postoji, ima cijelu povijest, ne znam koliko ljudi radi sam na geometriji, I recept je bio jednostavan, karbonska rama, karbonski zadnji trokut i top of the line komponente. Vrlo jednostavno, imaš SRAM, imaš Shimano, staviš komponente na bike, staviš motor, bateriju, display, to je električni bicikl. Zašto bi neko kupio Grape, a ne Specialized Giant ili Cube? Prva stvar, imamo bateriju sa 700 Wh, znači dok je industrija tek sad na 600-625, tu smo već bili korak iznad. I user experience i connectivity, znači naš svaki bike dolazi s integriranom prednjom i zadnjom kamerom. Ako koristiš Android imaš navigaciju, kameru, terrain based range, znači procjenjuje ti koje područje možeš dohvatiti i vratiti se obzirom na trenutno stanje baterije, mjeriti otkucaj srca, dobiješ heart rate monitor, staviš ga na ruku, naravno znaš to, jel ti imaš sat. On ti mjeri otkucaje i shodno tome ti pojačava ili smanjuje asistenciju i slično. Znači, as good as bike, ali u smislu user experience i connectivity-a tako nešto ne postoji na tržištu. Godinu i pol dana nakon što isporučujemo taj bicikl, imamo 3 različite skupine kupaca. Znači, nismo standardni bike proizvođač, niti mi čak kažemo da smo we are not a bike company. Mi se to ne sramimo reći. Znači, 1/3 naših kupaca su baš hardcore biciklisti, mountain bikeri koji rokaju uz brdo, niz brdo. Njima connectivity nije presudan. Nice to have, ali nije presudan. 2/3 naših kupaca su early adapteri ili Tesla freakovi. Njima je super connectivity, svaki bike dolazi s internetom, kamere, to im je čudo, cijene kvalitetu, ali im nije bitno da li je kut prednje vilice 67 ili 65%. I 3. skupina naših kupaca su lifestyle supercar likovi koji dolaze preko Rimca i uglavnom se odlučuju za limited edition bicikle. A ko sam ja? Ti si između ovoga lifestyle, definitivno, i ovoga hardcore biciklista, odnosno sportaša. Ti bi bio neki hibrid, ako mene pitaš. Ja sad hoću se jer ako smijem primijetiti, vidim da treniraš. Pa nešto malo. To i tamo znam trenirati. Žao mi je sad što ja nisam uzeo ovu, kompresijsku majicu, znaš, da malo usporedimo, ali ovako. Pa dobar je, tvrd je, dobro je. Znaš šta je, to je meni jako bitno, znaš da taj bicikl meni ispunjava sve moje nekakve osnovne stvari. Meni je to sve u krugu nekakvih 20, kakvi 10-15 km. Plafon, vidiš me. I sad bi ja htio preuzeti doslovce sve da mi radi bicikl. Neću auto, ne treba mi, njoj ostavljam ženi auto, ja hoću na bicikl. Koljena su mi dosta nastradala zbog posla, ne toliko zbog sporta, nego zbog posla, jer su mi na vježbi dosta sjebali koljena. Tako da hoću ponovo se vratiti u šemu bicikla, jer to je u biti najbolja terapija za sve. I upravo mi imamo baš kupaca, 10 kupaca s takvim problemom, gdje ti e-bike nadomješćuje nešto što ne bi mogao inače raditi. Znači, i recimo skupina kupaca ti je često 50 godina plus, znači ljudi koji se više ne mogu penjati uphill,
e-bike mu uletava. Ljudi koji može napraviti 5 km, ali ne može 20, e-bike mu uletava. To. Problem s koljenom, ovo ono, e-bike dolazi. Tako da... Kojiš, ja moram pokrenuti ponovo to. Najbolja terapija za koljeno je bicikli, nema dalje. Što je uvijek bilo i će... S tim da definitivno je ovaj bike, naravno, glupo je možda reći overkill. Ali postoje e-bicikli koji će zadovoljiti osnovne stvari od 2000 eura i onda postoji grape. Da. Ali to je vrlo jasno komunicirano, tako da, znači, grape je definitivno, da li ti sad nužno trebaš karbonski bike za ići okolo? Ne. Ali je to naš proizvod, hrvatski proizvod, koji će mogu birat, ako mogu tražiti šta ću, naravno. Onda bi to htio da bude naše, svjetsko, a naše. Jel' tako? Bike je vrlo jednostavan, pedališ, on ti pomaže. Ovdje nariktavaš, znači, asistenciju, vrlo jednostavno imaš 5 nivoa asistencije. 1, 2, 3, 4, 5. Kad ne pedališ, on ti ne pomaže. I brzine šaltaš kao na običnom biciklu, iza, imaš običnu šajbu. I još od stvari koje ti je dobro za pokazati je dropper. Znači sad je sit dolje. Kako si ga sad spustio? Stisneš, on se digne. Znači to kad silaziš s bajka, kad ideš uphill, downhill, to je super stvar. I još recimo od fancy stvari ti ima walk assist, da ga ne moraš vući, nego da on hoda kraj tebe. Gdje si to stisneš? Ovdje gore stisneš i držiš. I pošto ti snimaš, iskoristio bi priliku pa bi spojio ti mobitel. Da vidiš kako izgleda... ali ja imam onaj QAV. Ne, ja ću ti dati naš mobitel. Može. Ti sam pridrži bajka. Znači ovo je takozvani remote mode koji ti omogućava da remotely kontroliraš, pratiš gdje je bicikl i tak dalje. Znači ti vidiš na bajku da je baterija na 75%, ali vidiš i u aplikaciji koja je in-house razvijena. Onda vidiš da ti je range otprilike 59 km ili domet sa trenutnim postavkama, isto to vidiš u aplikaciji. Plus recimo ti možeš nekom posuditi bajk i reći ja ne želim mu omogućiti da koristi najjaču asistenciju, maksimalnu motora. Ti možeš reći ja hoću da koristi samo 3 od 5. I on će ti nakon toga limitirati asistenciju na biciklu. Još sad tu neki cool feature-i tipa, evo ovo je fora za snimit, samo da vidimo će mi proći. Znači Stjepan Ursa, poslao sam poruku na bike screen i poruka se pojavila. Znači ti možeš slati poruke nekome ko se vozi na biciklu. I možeš ugasiti bike, koristiti prednju i zadnju kameru dok se neko drugi vozi bilo šta. Kad okreneš mobitel u vodoravni mod, ovo je riding summary, znači sve o tvojoj vožnji, podaci, maksimalna brzina, za najzanimljiviji dio je samo malo kamera. Znači imaš prednju kameru, imaš switch zadnju kameru i kad stisneš joystick u sredinu, kamera krene snimat. Onda fitness, za šta ti treba heart rate monitor, znači kažeš hoću da mi srce kuca u tom i tom intervalu, ako ode previsoko on ti pomogne asistirati, ako ode prenisko on ti smanji asistenciju, navigacija, kažeš mu hoću ići tu i tu, ili jednostavno klikneš na karti i kažeš start, on te vodi turn by turn, sad skreni lijevo, sad skreni desno itd. Tako da, znači ovo je terrain based range, on ti računa do kud možeš doći s trenutnim stanjem baterije. Ovisnost o terenu. Da. I to je to. Mene samo zanima, evo sad to razlika ponovno, 25 Ajde. 40. Onda na bike i gas. Opa Ante, a ti mogu voziti? Evo, i odmah si šaltaj s palcom brzine. Da. Dalja, hitka, to ti je bliža. Jest. Desni palac, dalje hitka. Wow! Ovo je nevjerovatno, majke. Si zadovoljan? A ko nije kad sjedne na njega? Nevjerovatno, ovo. I s tim da sad... Čekaj, on je meni pokazivao 40 km na sat. Da, 45 će ti asistirati, ti možeš ići 100 na sat, ako možeš zapedalit više. Ali će ti asistenciju odsjeći na 45.
I to je to. Ne Samo bolesno. što ti je prek 45 teže ići, jer Da. imaš otpor zupčanike, ulje, la. Ne bolesno, ovo je Da. stvarno nevjerojatno. Znači idu ti G5 i G6 imaš, vrlo jednostavno. G5.1 je najjeftiniji i 25 na sat je. G5.2 je malo skuplji i 25 na sat i G5 nema zadnju suspenziju. G6 svi imaju zadnju suspenziju, znači 1, 2 i 3, s tim da su ti 1 je samo 25, 2 je 25 i 45 i 3 je samo 45. A to će ti sve još poznati. Mislim da je suludo kupovati ovu 25. Ovisi od potrebe. Da, i Ja koliko na imaš primjer lova. kad sam se vozio u šumu, Ne treba. 45 ti ne znači Ništa. apsolutno Da, ništa. dobro, da. Da, znači ti, Ali ja na primjer u šumu ne idem. A možda bi išao? gle, ti A, imaš dobro. dvije, ti sad Ali koliko on- ja vidim imaš dvije opcije, ili kupi 45 i vozit se po gradu, ili kupi 25 i samo u šumu. Bravo, ovo si A? dobro objasnio, bravo. Ovdje u šumu krkane. Da. Gle, možeš ušparat 2000 eura, ali se moraš po šumi samo voziti. Boli voda. I Fizio mi cijelo vrijeme vozi bicikli. Kad ja dođem u teretanu, tamo rokam ko magare, ne sjednem 5 puta na biciklu. Da. A trebam. I još kad bi mi pomoglo da dođem prije na posao, ovo ono. Kuviš, nema, bravo, bam, eto, rekao je bam. Znaš što, gledaj, na koji odlučujemo se za dvojku ili za ovaj? Šta ti kažeš? Dvojku, aha, 6-3, 6-2 Pa da, ili... mislim, trojka je... Gdje je trojka sad je odveo? Tamo. Mala je razlika za mene, znaš. Ali sad sam vozio, ovo 45 je najbolje. A trojka ti je 45. E, Da, sam rekao da je G5 ili 45. A ne znam, taj još nije u proizvodnji, još ga nisam ni probao. G5 nije u proizvodnju. Viš ti ovo. Čekaj, Pa pa jeste ne. krenuli isporučivati? Auto kuća Kovačić danas ošla 2 komada, iđa Roven, idući tjedan 5 komada, čovječe. To s prvi? Da. Ajde se. ne znam. I evo ja sam htio Od grape ekskluziva. jednom mjesečno, ne stigne se baviti grapom. Ne, Svega znam da ostalo. si. Čekaj, ne treba njemu XL. Evo ide Mate svoj provokativni pitanje. Trebao ga nema. Još ga nemamo. Nema. Ali probao sam, je li okej? Da. No da. Čak L ti nikog neće mučiti zbog visine nego zbog riča. Znači seats handlebar. Aha. Koji To je- što to je manje malo po problem. visini, ne Da. treba ništa ono. Ali dobro, s ovakvim tricepsom, jel možeš ti uopće ispružiti? Da. Ne možeš, pa tebi je okej. Da, ne mogu. Da. Viš ti, ovo sam mene provocira. Tako da i s tim da G62 jel možemo odraditi vrlo brzo. Bike ti ima sve senzore spojene na internet i to. On ti recimo mjeri silu koju ti daješ preko pedala i zna koliko je omjer energije koju si ti dao kao čovjek, koliko je dala baterija i tako dalje. Onda bi mogli nešto da šeraš ono, tipa ne znam koliko si sati struje za žarulju Da. generirao kroz... 1800 vati sam uspio nakucat na onome airbike-u. Ovaj ti je, znači ovaj ključani je, koliko ide do 400 vata negdje, pik. Čak 480 da. 480, da. A ovaj veliki G12 on ide 12.000 vata. Što je negdje koliko, 15-16 konja kad bi baš morao. A to je bolest. A to je motocikl, ali Da, da. 7 sekundi do 70. Ali ako ovih recimo samo omjer, ono ako ovih prodamo 500 i više, Da. onih ćemo prodati 30 do 50. Ali Da. ono je garage queen, znači Je. to su supercar, hypercar linkovi koji jednostavno ga imaju kraj kolekcije. Da, Neće. žele jednostavno imati. Naravno ja idem na sve isporuke, jer volim aute pa eto. Da, pokužim. Da osiguramo experience, jel? Da i ti malo Kupci, vidiš. da. Ali to je ono što sam ti rekao, 3 skupine kupaca. Ti ćeš naš bike vidjeti u Da. hardcore bike store u Minhenu, Da. naš bike ćeš vidjeti u flagship store u Deutsche Telekoma, tu govorimo o ovim Tesla early E, tu sam adapterima ga i vidio, slično. da. Tako, u areni. Da. I ti ćeš vidjeti naš bike na Nürburgringu, će ga neko imati, jel? Tak da... Ma dobro, znam kad smo bili, kad je Leo Messi naručio. Da, Mate ni znao ko je. to je bilo, naš jedan kolega, zovemo ga Cigo, jel? I Cigo je išao isporučiti bicikl kome, Messi i Fabregasu, jel? I Pikeu. I Pikeu. I ja sam valjda jedini čovjek na svijetu koji na toj slici sa Messijem, Pikeom, Fabregasom i Cigom znao samo Cigu. Ostalo nisam znao. Fabrika se bio u Dobro, ništa, mi ćemo onda taj to pa ćemo Ja dogovarati. ću mi sve zapisati brošure, Ti ćeš oni imaš sve brke, odraditi. broj direktan imaš. Imam sve, imam i tu, imam i njegov, imam i njegov.
Ništa, ukratko. Ovo je izložbeni salon, kao što vidiš. Tu je C1, C2, Phoenix Gregera baterija, Aston Martin baterija što radimo. Tu su još neke sitne komponente. Trenutno imamo C2 pravog, ovo je bio maketa koji je se testirala sama aerodinamika auta, kako prolazi sve to, pa se uređivalo i sve to. Trenutno nemamo ni jednu, tu svi su na sklapanju i takve stvari na uređivanju. Tu ti je zapravo pogon auta, prednji motori, baterija, inverteri, zadnji pogon. Znači je ovo prvi bicikl? Da, ovo ste G12. Ovoga još nisu pokazali tamo, ovo ti je G6X, ovaj ti je mama svih mama, vidiš da je sve bez kabelno što se kaže i takve neke stvari. Cijeli od karbona i sve su karbona i te stvari. Mama svih mama. Da. A Ovo su oni prvi auti, C jedinice. Prototip 4, prototip 1. Ti ne možeš. Ne možeš definitivno. ali mogu probati sjesti? Ne možeš. Ne možeš, jednostavno ne možeš. Nestaneš. Iako je prvi kupac ovog auta tvoje visine, ali je puno uži. Tako da on kad sjede unutra malo je na stranu, ali dobro. Ovaj je korišten Za? prototipe, u njega se ubacivalo baterije, izbacivalo, daj druge motore. Aha, Baš za testiranje, on je baš bio hardcore vozilo, da. On je baš bio za razvoj cijeli. Brutalni su. 90 grama kopačka. I To ti je Griezmann nosio na ovu vidio, utakmicu da. Hrvatske. Ono što je zakucao. Da, Ima garanciju 10 utakmica, ali tako? I onda možeš uzeti i baciti smeće. nema šta. Raspadne se ili kaj? Ne znam, nisam igrao 10 utakmica. Evo, dobili smo kape, porazgledaj. Hvala. Kvore, ovo mi je prejako. To smo, ne znam nija kako je to došlo. Ja sam isto pročitao novinu, znači nisam imao pojma da radimo nešto. Mislim, to je samo ime, a Puma je radila sve. Mi smo s njima samo radili taj neki mali dizajn i to. Pa 900 zaposlenih, šta ćete znati stari, pa to je koliko firmi ima u firmi. Koliko ima Rimac, pa Grape, pa... I to je to. Vićemo da smo u kontaktu. Ništa, vidimo se za pola ure, vidimo se, uživo. Ajde. Lipi moj bog. Ajmo malo. Ajde.